Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi reru. Xana loko xiyimbeleri Benny Mayengani the President a vulo yingisela JP the Caterpillar hi nge seka nhlawulo wa lembe ra 2024 a swi ta va swi va tswalele mihandzu ya kahle ke? Hi ta tsundzuka leswaku JP the Caterpillar loko xiyimbeleri Benny Mayengani the President va ta va tivisi leswaku se va simeki vandla ra tipolotiki ra AADP u kombisa leswaku xiyimbeleri Benny Mayengani the President va fanekele ku tshika vunqambi ivi va kondlotela vun'we. Xana loko a volo endla sweswo a swi ta va swi va tswalele mihandzu eka nhlawulo wa lembe ra 2024 ke? A hi tekeleni enhlokweni leswaku xiyimbeleri Benny Mayengani the President va rhandziwa hi vanhu hikokwalaho ka vuyimbeleri kumbexani ka timhaka ta vunqambi bya vona. Xana a swi fanerile leswaku xiyimbeleri Benny Mayengani the President va tshika vunqambi hi mhaka ya ku se va simeki vandla ra tipolotiki ke? Mina hi vonelo ra mina ndzi vona nga ku xiyimbeleri Benny Mayengani the President a swi nga ringanelangi leswaku va tshika timhaka ta vunqambi hi mhaka ya ku vanhu vo tala va rhandza hikokwalaho ka vunqambi. Naswona loko ri ku vanhu va tsakela ku va ku vhotela tanihi murhangeri wa vandla va ta ku vhotela hambiloko u nga tshikangi vuqambi. Kambe loko xiyimbeleri Benny Mayengani the President a va lo hlohlotela vun'we hi ku ya leswi swi vuriwa hi JP the Caterpillar sweswo a swi ta va swi endli ku cinca eka nhlawulo wa lembe ra 2024 hi mhaka loko hi langutini xiyimbeleri Benny Mayengani the President hambiloko va simeki vandla ra tipolotiki a va ha ya emahlweni va karhi va bifa xiyimbeleri Mr Post Mr Power Sikuleza Ndlovu. Leswi hi nga vulaka leswaku swi nga va swi ve na xiave eka mbuyelo lowu nga va kona eka nhlawulo wa lembe ra 2024 tanihiloko hi swi tiva leswaku van'wanyana va vaseketeri va xiyimbeleri Mr Post va nga ka va nga votelangi vandla ra tipolotiki ra AADP hikokwalaho ka rivengo leri nga kona exikarhi ka xiyimbeleri Mr Post na Benny Mayengani the President. Kambe a hi xona xivangelonkulu lexi hi nga vulaka leswaku hi xona xi nga endla leswaku tivhoti ti fika ti famba hi ndlela leti nga fambisa xiswona hi ku loko va hi langutini xiyimbeleri Benny Mayengani the President va vi va kondlotela vun'we exikarhi ka vona na Dr Joe Rimana Rangani the producer. Leswi hi nga vulaka leswaku naswona swi vi kahle hi mhaka ya ku tanihiloko va simeki vandla ra tipolotiki a va ringeta ku va va kondlotela vun'we kambe a swi endlangi leswaku xiyimbeleri Benny Mayengani the President va kuma mikutlunya yo tala eka nhlawulo wa lembe ra 2024 kambe ku va xiyimbeleri Benny Mayengani the President va kuma tivhoti to talo eka nhlawulo sweswo swi suka eka vanhu kumbexana eka vaseketeri leswaku vona va lava yini. Hi ku na loko hi nge se ya eka nhlawulo xiyimbeleri Mr Post Mr Power Sikuleza Ndlovu va endli nkandziyiso va karhi va kombela vaseketeri leswaku va ya vhotela vandla ra tipolotiki ra ANC kambe hi swi vonile leswaku hambi ku ri rona vandla ra ANC a ri famba kahle eka nhlawulo wa lembe ra 2024 se kahle timhaka ta ku vhota ti le ka vanhu leswaku vona va tsakela ku vhotela vandla rihi naswona ha swi tiva leswaku vhoti munhu o ti langela leswaku u ya vhotela vandla rihi leri a tsakelaka rona. Swi nga yi ku munhu u rhandza xiyimbeleri xihi mhaka ku timhaka ta tipolotiki na timhaka ta vunanga i swilo swimbirhi swo hambana. Loko ku ri ku vanhu a va vhota hi ku va tsakela xiyimbeleri xihi xiyimbeleri Benny Mayengani the President a va fanekele va kuma tivhoti to talo tanihiloko va tsakeriwa swinene eka swa vunanga. Leswi ha ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina eka n'wina mi nga subscribe hi xandla ehenhla ka xin'wana na xandla nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela la ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza.